از من لشکری لمنو نیرین تدام آدینا فرماندارم. دم باش. جای سربن. لبه. لبه شهیدا. لبه. جای سربن. جای دینا. و کفال دزانن و در کم بوینه جبو ساخکرنا بیرانینا فرمان 2014 یا 3 طباقه کو سر جواکا می ازدیهاتی فرمان 3 طباقه 2014 نه گویارکی جرزه بو نه جی ایریشکی لشکری بو لبله جینوسایتک فرمانک گو به پیلان جبو تنکرنا جواکا ازدی هاتبو کرن دوی فرمان دا دوی جینوسایت دا گلک تشتین بیش اگو قومین سر جواکا مای ازدی جویا کم کجی دست درجی رواندنا کچو جنا هر وسا خرا کرنا گندو باجارن ازدیا و گوهراندنا کولان مرینی دوی دا بگومان وکی بر پرسن و فرمانه ام وکی دخطا دگر ندست دوی فرمانه دا دخطا گو درکتی نپیشیا ما یک جوانا خطا خیانت او پیشمرگا ین پدکی خطا دنجی خطا برخودانه یا جواکا ازدی جبونا جیانه ده شخص هفره و رهوالن ما ایگو گورستانا شهید برخودان شهید دلگش ایرو تجی شهیده وکی سمبولا برخودانه وکی سمبولا پیشی گرتنا لفرمانه ایرو ام دجیه کی وسای پیروز دا کم بوینه پشتی 12 سالن فرمانه ام دوی گورستانه دا به سر بلندی شهیدن خواه ببیرتینن و کوال دزانن مها طباقه جبونا جواکا ما محکی بیشه محکی گلک کم کجی گلک ایش گلک قرکرین بسر جواکا ما ده هاتینا دوی مهده قتل عامه چه بویده هزکی خوی برخودانه هزکی خوی پارستنه جدایک بو اوجی یکینن برخودانا شنگالی بون یا باشه جکچو خورتن جواکا ازیدی یا باشه یا جشه هاتن آوا کرن و ویا ارک دائمی یا پارستنا جواکا ازدی گرتن سر ملی خواه بگومان دمها طباقی دا دکیلین دیروکی دا هزین دوستن جواکا ازیدی به پیشنگتیا یا پگه و یا پجه ها پگه و یا جستاره دا قوریدوره کی مروواهی قوریدوره کی هیویه قوریدوره کی گو
civaka êzîdî ji tenebûnê rizgar kir. Daîmî jî ev wê di dîroka êzîdiya da ciyekî xwe bîranînê yê sax di wijdanê civaka êzîdî de bigirîn. Her wisa bi taybetî spasiyekî mezin ji bo hêzên YPG û YPJ ên Rojavayê Kurdistanê, her wisa ji bo HPK û Yecestarê yên got pêşiya qetil'amekî hovana yê di sed sala bîst û yekê de wê bihata kirin bi ser civaka êzîdî de girtin. Em careke dî spasî pêzanînê xwe ji bona wan radgihînin. Her wisa tê zanîn hevalên hêja em dê merheleyên dîrokî re derbas dibin. Ev 12 salan berxwedaniya got YBŞ kirî, rizgarkirina YBŞ ji bo axa Êzîdxanê, ji bo axa Şingalê, îro jî şerekî taybet, îro jî gelek êrişên hovana li ser hêzên mehayna. Civaka êzîdî pêwîstiya xwe bi hêzekî parastina cewherî hebû. Yekiş sebebên got fermana sisê tebaxê 2014 qewimî, ew jî bêrexistinî û bihêzên parastina cewherî yên civaka êzîdî bû. Em wek YBŞ û YCŞ em her tim û daîmî xwedeydarê şehîdên xwe dibînin. Di vê rê de bedelê berxwedanê bedelekî giran hatiya dayîn. Komekî ji rê hevalên me yên şehîd yên got me di destpêkê jî de pênaseya wan kir. Ji dijwar feqîran bigira, ji zerdeşingaliya bigira, pîrçek wan bigira, azadqîraniya bigira, hettanî şehîdên me yên dawiyê di şexsê van şehîda da careke dî em hemû şehîda bi bîr tînin. Hevalên hêja tê zanîn got di nava fermanê da yên got herî zîde di vê fermanê da êşekî giran kişan û bûn exîr di destê dijminê hov da jina êzîdî bû. Jina êzîdî jî di şexsê Dayî Gulê, Cîlanan, Bêrîvanan, Arînan, di şexsê wan da rûpelekî nû di dîroka jina êzîdî de danivîsandin û navê xwe bi berxwedaniyê tomar kir di dîroka Êzîdxanê de. Hevalên hêja em dê merhelên hesas re derbas dibin. Ji bona vê yekê em bi civaka xwe re hetanî got negihîna edaletê, hetanî got kesên got destê wan di xwîna civaka êzîdî de heye neyne darizandin. Hetanî got civaka êzîdî li ser axa xwe bi rûmet azad nikaribe jiyan bike wê YBŞ û YCŞ ji bona parastina wan her tim û her tim wê amade bin. Em dibêjin bijî berxwedana Şingalê şehîd namirin, şehîd namirin, şehîd namirin. Namirin, şehîd namirin, şehîd namirin. Can uxî em terine hey serok, can uxî em terine hey serok, can uxî em terine hey serok. Hey serok can nabi, hey serok can nabi, hey serok can nabi. Bijî berxwedana Şingalê, bijî berxwedana Şingalê, bijî berxwedana Şingalê. Êzîdxan tu cenamê borinde musal şi dozax û qed venabe hûn dilê serkeş xwînê bikne jehril mejînê her navê me wê mînê nayer lê me şanabe hûn dilê serkeş xwînê bikne jehril mejînê her navê me wê mînê nayer lê me şanabe hûn dilê serkeş xwînê bikne jehril mejînê her navê me wê mînê
نايا لي مشانا بي هندني سركش خويني بك نجحر الماجيني هرنا بي مواميني نايا لي مشانا بي